Abantu besiprofeto abazithembi isiprofeto sabo bathi bawubona ukuthi uyasindeka, uyathandaza, uyathini, uyasindeka, abhadule, ahambe ebhadula efuna uncedo, abe isiprofeto sakhe simkhomba ukuthi makathini, sibe simkhomba ukuthi makenze kanjani. Isiprofeto sidalwa, uzalwa naso, awusifakelwa. Isiprofeto yinto ephuma kuwe ngaphakathi kwabantu bakokwenu. Thixo somandla owadala izulu nomhlaba, isiprofeto awusinikwa. Isiprofeto silapha egazini. Isiprofeto siyakukhomba sona uba yithini, uba iyakubani, yenza kanjani. Isiprofeto siyasikhontrola emzimbeni wakho, sikhulume noThixo wethu osemazulwini, sithethe kuwe uthi yenza kanjani. Sithethe kuwe, ungaxelelwa onesiprofeto uthi yenza kanjani, yenza kanjani. Yonke into uyiva entliziyweni yakho, yonke into uyiva entliziyweni yakho. Sizothetha sona sithi yenza kanjani, sizothetha sona ungaxelelwa ngumntu. Masisirongo siyakuxelela ukuthi hayi iyakubani, akusemphuphumeni, iyakubani athi, iyakubani akuvulela indlela. Sisiprofeto eso, awuvi ngamntu, siyathetha ngokwaso nawe. Basithe zila, zila ke. Basithe yenza into ethile, yenza into ethile. Basithe sifuna isiphika, yenza isiphika. Basifuna isambatho esinje nanje, senza. Thandaza ukuthi nazi isambatho sam, siza kukhomba indlela. Ngeze sikulahlekisa njengabantu abazokulahlekisa. Sisiprofeto leso. Shaya idolo uthethe naso isiprofeto sakho. Siza kukhomba inyaniso, siza kukhomba indlela, siza kubonisa ukuthi yenza kanjani, iyakubani. Funeka ke uma umuntu wesiprofeto uphuphuhlile, uphuphulele, usenze ngokomzimba, usenze ngokomzimba into erongo nerayithi. Sisebenza kanjalo isiprofeto. Shaya idolo uthandaze abantu mabaphile. Thokozani.